Ndabahaye mwiriwe n'ikaze bakunze ibiganiro vya BBC gahuza miryango. Izi ni ingingo nkuru z'amakuru twabateguriye kuri wa kane itariki zineze ukwezi kw'indwi mu 2024. Umugwi wa Hezbollah wo muri Libani warashe ibisasu vya rokete birenga 200 n'utudege tutagira abadereva duturika ku birindiro vya gisirikare vya Israel mu kwihora iyishwa ry'umwe mu ntwazangabo kuri uwo mugwi. Mu Rwanda bizihije umunsi wo kwibohora ku nshuro ya 30. Perezida Paul Kagame yabwiye abavutse mu myaka 30 iheze ko ari bo bazobandanya ikivi caho abo urunganwe rwiwe bagicije mu kubaka igihugu cabo. Ubutumwa ndabubwira cyane urubyiruko rw'iki gihugu cyacu nibanda cyane ko bavutse mu myaka 30 ishize. Iki gihugu nimwe mugomba kukirinda. Sentere ya gisirikare yo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo yarayiciriye igihano cyo gupfa abasirikare 25 kubera bataye ibirindiro mu ngwano. Tubafitiye n'iki kino c'urunana muri ibi biganiro biyowe na Mark niyo nkuru. Amakuru yacu tuyahere mu burasirazuba bwo hagati. Umutegetsi wo muri leta ya Israel yavuze ko umushikiranganje wa mbere Benjamin Netanyahu azorongika umugwi uzokwitabira ibiganiro bizoshimikira mu kurekura imfungwa z'abatwawe bunyago n'umugwi Hamas babohewe muri Gaza. Iryo tangazo rije inyuma y'ivyifuzo bishasha byatanzwe na Hamas. Ibiri muri ivyo vyifuzo bishasha ntibizwi neza. Ibiganiro bishimikiye mu kumvikana ku masezerano yari yaradindiye kuva mu mayinga aheze. Hamas yari yasavye mbere ko muri ayo masezerano hategerezwa kujamo guhagarika ingwano no gukura ingabo zose za Israel muri Gaza, ivyo Netanyahu yanse. Tuje muri Libani. Umugwi witwaje igwanisho wa Hezbollah wo muri Libani uvuga ko warashe ibisasu byo mu bwoko bwa za rokete birenga 200 n'utudege tujamwe abadereva duturika ku birindiro 10 vya gisirikare vya Israel mu kwihora ishwa ry'umwe mu bagaba bakuru b'uwo mugwi. Hagataho akanama gashinzwe umutekano ka Israel kitezwe kuza kuganira ku vyifuzo bishasha by'umugwi Hamas ku ntambwe zitatu kubijanye no gusaba guhagarika ingwano muri Gaza. Ni inkuru ya Yolande Ner ari Yerusalemu mwumva mwijwi rya Yvette Kabatesi. Uru rufaya rw'ibisasu bya misile rwarashwe nyuma yaho ejo hashize umuyobozi muri Hezbollah Mohamed Nasser yiciwe mu gitero cy'indege cya Israeli hafi y'umujyi wa Tyr mu majyepfo ya Libani. Ni umwe mu bayobozi bakuru bo muri uwo mutwe wishwe muri aya mezi hafi 9 imirwano yambukiranya imipaka imaze. Ibisasu bya rokete byateje inkongi y'umuriro henshi mu majyaruguru ya Israeli, ariko ntihavuzwe niba hari uwakomeretse. Mu gusubiza, Israeli ivuga ko nayo yarashe ku birindiro by'aho ibisasu byaturutse muri Libani. Ku rundi ruhande, guverinoma ya Israeli itangaza ko iriho yiga ku busabe bwa Hamas ku bijyanye n'umugambi mushya wo guhagarika imirwano no kurekura abafashwe bugwate. Umuyobozi muri Palestine ufite ahahuriye n'ibyo biganiro yemereye BBC ko mu cyiciro cya mbere cy'amasezerano Hamas itashimangiraga cyane ku guhagarika imirwano. Cyakora nyuma y'inshuro nyinshi guhuza impande zombi bigorana, ntihazwi niba guhindura umurongo kwa Hamas kuzageza ku ntambwe igaragara. Tugaruke mu Bwongereza. Abakuru b'imigambwe mikuru yo mu Bwongereza bitabiye amatora rusangi ariko araba muri iki gihugu yahamagajwe mu mayinga 6 aheze n'umushikiranganje wa mbere Rishi Sunak. Abantu baba imiliyoni 46 bo mu Bwongereza, Scotland, Wales na Ireland yo mu buraruko nibo bemerewe gutora. Bariko batora bashinga amateka 650 bazojamo n'amashinga amateka. Kubaja gutorera mu tuzu twitora n'ubwa mbere bazoba basabwe kwerekana ibibaranga, ariko benshi bare bamaze gutora babicishije mu iposita. Ivya mbere vyavuye muri aya matora biraza gutangazwa igihe utuzu twitora tuza kugagwa mu masaha 4 y'ijoro mu masaha yo mu Bwongereza. Tubandanyirize mu karere k'ibiyaga binini. Mu muhango wo kwizihiza umunsi wo kwibohora mu Rwanda, Perezida Paul
Kagame yabwiye abavutse mu myaka 30 ishize ko ariyo bagomba gukomerezaho aburunganwe rwe bagejeje kubaka igihugu cyabo. Mugenzi wacu Samba Cyuzuzo yakurikiranye uyu muhango wabereye kuri Stade Amahoro i Kigali adutegurira inkuru ikurikira. Stade Amahoro ivuguruye ijyamo abantu barenga 40 yari yuzuye mu myanya yayo yose. Abantu batangiye kuyigeramo kuva saa 11 z'igitondo nubwo ibirori nyirizina byatangiye nyuma ya saa 4. Akarasisi ka gisirikare ni kamwe mu biba byitezwe cyane uyu munsi. Bitandukanye na mbere, muri iyi myaka ya vuba gakorwa n'abasirikare n'abapolisi bavuga mu Kinyarwanda. Mu ijambo ry'uyu munsi, Perezida Paul Kagame yabwiye urubyiruko ko rugomba gukomerezaho we n'abikiragano cye bagejeje bubaka igihugu. Ubutumwa ndabubwira cyane cyane urubyiruko rw'iki gihugu cyacu, nibanda cyane ko bavutse mu myaka 30 ishize. Iki gihugu nimwe mugomba kukirinda, mukakirwanirira, bityo kigakomeza gutera imbere. Kwibohora nyako gutangira iyo urusaku rw'imbunda rugabanutse cyangwa rutagihari. Uyu munsi ubaye mu gihe u Rwanda rwitegura amatora, aho Paul Kagame ari umukandida uhabwa amahirwe yo gutorwa ku nshuro ya 4 ku mwanya ariho. Samba Cyuzuzo, BBC Gahuza Miryango, i Kigali. Urakoze Samba Cyuzuzo. Tuje ku mugabane wa Aziya. Igipolisi cyo mu buraruko bw'Ubuhindi cataye muri yompi abantu batandatu batunganyije amakoraniro yo gusenga yatumye abantu baba 120 bapfa mu misunikano kuwa kabiri uheze. Indongozi zivuga ko abagabo 4 n'abagore 2 batawe muri yompi barabafasha bo hafi ya Suraj Pal Singh yahora n'umupolisi imbere yo kwiyita rumenyi mu vy'Imana acahindura izina ryiwe yitwa Ranayan Sakar Hari. Umushingwamanza wiwe yabwiye BBC ko yari mu isenga ryiwe canke ashram kandi ko yiteguye gukorana n'abategetsi. Amakoraniro yiwe yo gusenga yabereye mu muji wa Hathras, yabereyemo imisinikano kandi yitabiwe n'abayoboke 250. Ubu ni saa 11:37 muri studio za London. Ubu ni saha 12:37 mu Rwanda no mu Burundi. Inyuma y'akaruhuko gato amakuru yacarabandanya. Tugaruke mu karere. Sentare ya gisirikare yo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo yarayiciriye igihano cyo gupfa abasirikare 25 bagirizwa guta ibirindiro ku rugamba. Ubu n'ubugira kabiri abasirikare bo muri Kongo bahabwa igihano kinini kurusha ibindi kuvaho leta ivugiye ko uyu mwaka kwizosubira gushira mu ngiro igihano cyo gupfa kubagiriwe n'icaha nyuma y'imyaka 20 kidashigwa mu ngiro. Ni inkuru ya Emery Makumeno ari Kinshasa, mwumva mwije rya Prime ku magenge. Igisirikare kivuga yuko abo basirikare bafashwe bariko barasahura abanyagihugu mu kigwati igihe bari bahejeje guta ibirindiro vyabo ku rugamba. Bari barungitswe kurwana n'abitwaje ibigwanisho bo mu mugwi M23 bagize igihe baguma batere intambwe imbere. Baherutse kwigarurira uturere dukomeye mu ntara ya Kivu ya ruguru, bituma abandi bantu ibihumbi n'ibihumbi batizabo barahunga. Uwunganira abo basirikare mu mategeko avuga yuko bazokunguruza kuri iyo ngingo ya sentare yo kubacira igihano cyo gupfa. Mu kwezi kwa gatatu leta ya Kongo yaragarukanye ishirwa mu ngiro ry'igihano cyo gupfa inyuma y'imyaka hafi 20 yarahagaritse kubikora. Ingingo yo gusubira kunyonga abantu yandurutse ku byavugwa ko abasirikare bamwe bahunga aho kugwana n'abitwaje ibigwanisho. Mu rubanza rusa na bene urwo kandi rujanye n'iyo ntambara yo muri Kongo nyene, mu Burundi hari abasirikare baherutse gucirirwa urubanza rw'uko banse kugwana n'umuhari M23. Abo basirikare barenga 270 mu kwezi guheze niho sentare ya gisirikare yabacira ibihano byo gufungwa imyaka iri hagati ya 22 na 30 kucaha cyo kwanka amategeko ya gisirikare yo kugwana canke kuja kugwana na M23 mu ntango z'uyu mwaka. Barafise uburenganzira bwo kunguruza kuri iyo ngingo. Leta y'u Burundi iremera ku mugaragaro ko yarungitse ingabo zayo gufatanya n'ingabo ziva mw'ishiramwe ry'ibihugu vya Afrika y'ubumanuko SADC mu gufasha leta ya Kongo kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho na cane cane M23. Emery Makumeno. Tugume muri Kongo.
Ubushinwa bwiyamirije igitero c'umugwi witwaje ibigwanisho mu bironge vy'imbwamo inzahabu mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ciciwemwo abanyagihugu 6 babwo n'abasirikare 2 ba Kongo bahora barinda ivyo birombwe. Umushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu w'Ubushinwa yavuze ko hakironderwa abandi bashinwa benshi bakora muri ivyo birombwe baburiwe irengero. Abategetsi bo muri ako karere k'intara ya Ituri begetse ico gitero ku mugwi witwaje ibigwanisho wa Kodeko. Ishiramwe mpuzamakungu ONU muri kahise yaravuze ko uwo mugwi wanyugaye ibitero ku yandi moko ko bishobora gufatwa nk'ivyaha vyo mu ngwano n'ivyaha vyibasira ikiremwa muntu. Tuje iburaya, tugaruka iburaya. Ubumwe bwa Buraya bwemeje ko buzoshinga kuvejo kuwa gatanu ibiciro vy'ibihano canke amakori ku miduga ikoresha umuyaga nkuba ihingurirwa mu Bushinwa. Iyi ntambwe yashitswe ko mu ntumbero yo gukingira amahinguriro y'Iburaya akarenganyo kare mu guhiganwa ku masoko. Inkuru ya Theo Leget mwumva mwijwi rya Jean-Claude Mwambutsa. Komisiyo y'ibihugu by'Uburayi ivuga ko inganda zo mu Bushinwa zifite amahirwe abandi badafite ku isoko ry'imodoka zikoresha amashanyarazi kubera inkunga zihabwa na guverinoma y'iki gihugu. Icyemezo cya none kizazamura ibiciro by'izitumizwa hanze kive ku 10% cyari gisanzwe kigere kuri 47 hamwe na hamwe. Ni icyemezo kigamije kubuza ko imodoka zigura make zakwigarurira isoko ry'Uburayi bikabangamira inganda zikora imodoka zo kuri uyu mugabane. Ni icyemezo ariko kitishimiwe na zimwe mu nganda zikora imodoka z'Iburayi kubera nazo ubwazo ko zikorera imodoka mu Bushinwa nazo zikazakorwaho n'uyu musoro cyangwa se zikaba zishobora kuba zicuruza imodoka mu Bushinwa zikagira impungenge ko zagerwaho n'ibyemezo byo kwihorera. Theo Leget. Dusubire ku mugabane wa Afrika. Igisirikare ca Nigeria kivuga ko cishe abagwanyi 100 bitwaza idini rya Kisilamu. Cise abakora iterabwoba mu kwishora ku gitero cabaye mu ndwi iheze kikagwamo abasirikare 200. Kivuga ko ingwano zo mu kirere no ku butaka zikibandanya. Ntivyakunze ko abamatohoze yigenga kuri aya makuru yatanzwe na gisirikare. Ubwo bwicanyi bwabereye mu karere ka Tiraberi kari hafi y'imbibe za Niger ihana n'ibihugu vya Mali na Burkina Faso. Abagwanyi b'Akisilamu bafitanye isano na Al-Qaeda n'umugwi wa Islamic State wamyugabiye ibitero muri ako karere haraheze imyaka hafi 10. Umutekano muri Nigeria warabandanyije guhungabana kuvaho akagwi ka gisirikare gatembagayeje ubutegetsi haraheze umwaka. Ubu n'umwanya w'igikino c'urunana. Dutera asaba abavyeyi be kumufasha mu myigire ariko ntibabikozwa. Hagati aho duherukanye n'abazungu y'inyamatwa Honorine bamusabaga imbabazi. Honorine yabyifashe mate n'urunana. None se kuce yo mu gacya murahingaho uyu munsi? Ugira ngo hahandi kwa mwarimu ribera tase naharangiza. Hari ahantu ko hahinze igihe kinini Pasika cyangwa usigaye ugenda ukanebwa. Ariko rero nawe banza ugira ngo ndi imashini. Ubu se hari ahantu wagira ngo mpahinga imibyizi 3 koko gusame mparangije. Cyangwa uba wibagiwe ko mpinga ndumva. Cyakora koko ndakugarukiye nta kaboko kamwe. Ubu rwose iyo tuba babiri tuba twaraharangije kera. Umva twaraharangije ahubwo ntanavunitse cyane rwose. Ariko uzi guhinga urumwe ugacurika ubutaka ukabucurukura ntawe muri kumwe. Ntawe ukuganiriza ntawe ukuvugisha ntawe ugira ate. Ariko ubundi kiriya kigore cyangiye kikongufasha. Buriya koko umuntu w'umubyeyi akuriye kumbuza gukora ngo nuko mfite abana bato. Ntuzi se ko yavuga ngo ntabwo rakomera ngo wajye umuhingira umurima nabo usiba. Ngo n'umwanya wo kwirirwa mpoza abana ni munini da. Cyakora ko kwimakaza hari icyo binyereka pe. Ubwirasi bw'abakire hari ikindi se? Oya si icyo ngewe nisi. Ngewe binyereka ko dukwiye kuboneza urubyaro rwose tukarekera abangaba. Twagira amahirwe tukabarira bagakura. Ese akako kaza hano ntikajye gutigiye ngo kariga. Wanamutse papa. Urashaka iki muza? Utagiye kwiga noneho wabihaze. Ndagiye ariko nta karamu mfite. Nta karamu ufite? Iyo duheruka kukugura wayishyize he? Ubanza warayinyibye narayirebye ndayibura. None se urumva mfite uruganda rucura amakaramu ku buryo najya nkubonera ikaramu ya buri munsi muza? None se ndabigenza niko mwarimu yambwiye ngo singaruke mu ishuri ababyeyi batarangurira ikaramu yo kwandikisha. Ngaho se nyine sibunderere barumuna bawe njyane na so duhinge hariya ahantu turebe ko twahamara. Oya ntabwo nsiba nimungurira ikaramu njya kwiga. Turayikugura se amafaranga dukuye hehe? Harya mukobwa ja. Nimugoroba tuvuye kwica icyaka hari icyo twagaruye ngo muhigicara ajye kuyigurara.
ariko nawe banza uba ushaka kwigira umutagatifu imbere y'abana. Gutese Amafaranga si igihumbi twari kuyanywera hagasigara iki? nta cyari gusigara pe. Ariko se ubundi muza Karame. urinda untesha umutwe ngo bakwibye ikaramu wowe nta maboko ugira. Niba bakwiba wowe ubuzwa n'iki kwiba abandi? Kandi mwarimu yaratubwiye ngo abana beza ntibiba. Icara aha rero nderera abana niba wumva utakwirwanaho ngo ubone ikaramu yo kwandikisha. None se ko wikanze ikibazo ni iki? Ese ujya uri gutegura n'ibya migambi? Ni ibyeda. Isuku noneho se sinayitwararitse kane. Ikibazo mbona si isuku. Ahubwo ndi kwibaza impamvu ugiye kugaburira umwana utarageze igihe cyo gufata imfashabere. Yego ko. Migambi yagejeje igihe cyo kurya da. Ejo bundi se ntazuzuza amezi 8. Ariko iminsi iri butape. Cyane. Uzi ko numvaga kiri mu mezi 4 cyangwa 5. None se umva natinyuka kumuha ibiryo ataruzuza amezi 6 we. Yewe nawe numva. Abaganga baradusobanuriye bihagije kane ko niba dushaka abana bacu bagira ubuzima buzira umuze ngo tugomba konsa amezi 6 nta kindi kintu na kimwe tubahaye ngo kuko buri amashereka abarimo intungamubiri zose umwana akenera. Barayifashe rwose. Yewe naringize nawe ngo ugiye kuba nk'aba bagore batangira kugaburira umwana ataruzuza amezi 6. Ntabwo nabikora kandi nshaka ko umwana wanjye azakura neza yarangiza akagira ubwenge nk'ubw'abana bo kwashyaka we. Shabakira turabakunda ye. Uti nk'abakwashyaka koko. Niko sonore nyibwirira. Hari icyo washije kugeraho na nyoko bukwe? Shakane icyo nakubwira waranshutse. Byagenze bite? Umukecuru yarantutse Shakantengo. Umva yarambwiye amatwara ziba neza neza. Ariko wenda agira ngo muraganira mubwira iki kugenza. Shabyihorere ntiwari uhari kane. Tuganira se yararetse ngo byibuze mvuge n'ijambo rimwe. Gusa mureke urumva yahene yuzi kurunguruka. Naramwishyiriye arambwira iryo ashaka ryose. Ariko nanjye hari umunsi nazamutombora kizana maze nanjye nkamubwira kari ku mutima ubundi nkimara gahinda. Oya shano uri ntabwo rwose ibyo ngibyo ari byo pe. Ntabwo ugomba guhangana nyoko bukwe rwose. None nkora iki koko? Ko namusanze mu rwego ngo musabe imbabazi akanyirukana nabi hataretse byibuze ngo namubwire icy'ingenzi. Nyine wowe icyo wakora washaka umuntu uzi neza ko nyirabazungu yubaha akaguherekeza. Noneho nyine akaba ari unabahuza. Uriya mukecuru ukagira amahane kane namenya yubaha nde koko? Nese aburi ujyanye na Karemera ntiyamwinginga akemera ko muganira. Niko byagenze bite ko mbabwira gufata amakaye ngo twandike wowe ukarira? Bayibye ikaramu. Ninde wayibye se? Simbizi nagiye gukina garutse nsanga bayitwara. Niko yemwe ba? Karara. Ninde watwaye ikaramu yanje? Singeyo. Reka singeyo. Ubu rero ngiye kubahana. Sibyo? Twavuze ko abana beza badakora iki? Nibiba. Aha, ntabwo biba. None mwebwe mwibye mugenzi wanyu. Murumva mutakosheje? Twakosheje. Nina hanakaramu mfite mama rankubita. Murabona mugenzi wanyu atababaye? Nimumbwire uwamwibiye ikaramu rero. Nabonye muzarareba mu bikapu by'abandi tugiye gukina sayi. Wimbeshyira mugwane. Ntabwo narebyemo. Buretse gato muza. Umugwane? Karamu. Umuzara wamubonye areba mu bikapu by'abandi ryari? Tugiye gukina yasigaye mu ishuri. Wimbeshyira nasigaye nirebera ikayi yanjye. Ikayi wayireberaga he muza? Mu ishuri. Ko wumva bakubonye ukora mu bikapu by'abandi se? Narabaga ko batayinyibye bakayihisha mu bikapu byabo. Ngaho haguruka mu ntebe yawe turebemo ibintu hafite. Singiye n'ikayi yanjye nyine iriho. None aho mu mufuka w'ijipo harimo iki? Ntacyo. Kandi nkibona. Kuramo turebe. Amagarama ariko munkubita. None kuki wibye amakaramu ya bagenzi bawe kandi twarabonye ko kwiba ari bibi? Mbabarira sinzongera. Humura ndakubabarira. Ariko banza umbwire impamvu watinyutse gukora mu bikapu bya bagenzi bawe kandi twarize ko kwiba ari icyaha. Nuko nanjye wanyibye ikaramu mbwiye ababyeyi ngo bangurire indi barambwira ngo n'amafaranga bifitiye nzirwa nanjye nibe wandi cyangwa mvemo. Nakora busho aho nagufunga ingofero. Muki mukubanze gutera igipande neza se? Niwe njini ya wambere muri Nyarurenge.
ariko icyo mvuga nakwemereye kurusha ibindi ni iki? ni ukuba warahisemo ko amafaranga twakuye mu ihene twayakoresha tuvugurura inzu. naho utangiye se ngo ugomba kuguramo ibitenge by'igiciro n'iki. ubu nibwo mbibonye ko nibeshyaga. urabona ukuntu inzu yacu isa neza wagira ngo niyo kwashyaka neza. ese kuvuga ngo irasa neza tutarayirangiza neza ra uhari imbere tuhasigiye n'amarangi rwose ntinyuzuza neza ahubwo uko mbishaka izaba isa niyo kwanuza kwa gitifu murenge. sha abansuzuguraga bose bagiye kumbona. ibaze kuba dutunze moto twarangiza tukaba dufite inzu nziza iteye sima. numva uvuga sima irangi ukaryihorera. ahubwo se busho hari gahunda ufite na Gitefano ko mbona yatanya yerekeza hano. bwakeye waramutse Stefano. Yego ese ko mbona utarwiyambitse uragarukira hera. manuka gusa tugende ikiraka cyabonetse. ngo iki cyo kiraka se kivumbutse hera. wimbaza byinshi yewe ngaho manuka vuba tugende. uzi ko umukira ashaka ko ejo duhita dutangira akazi. ariko wari tukazajya ejo Stefano ko ariwe naba rwose ndangije kubaka inzu yanjye. ariko ubanza uroze rushobo. ariko ndibuga ndoze ubwo se urumva mbwira umukire ngo umuntu twari gufatanya gupatana ari kubaka ibye azaza ejo. none ubu ngubu ntibyanjye biti imitemeri njye gupfunikira iby'abandi koko ibyo bintu urumva bishoboka. ibyanjye mbite aho gumana imitemeri yawe reka njye kwishakira undi rero tujyanayo. ngende umushaka ko wagira ngo nturi umufundi. wishukira umugabo Gitefa none se arajya kubakira abandi watariyubakira. ibyo se ko ari ibye hari aho bijya. nakubajije ngo umwanya ntiyazabikora. nakubwiye ngo ibyanjye biti imitemeri njye gupfunikira iby'abandi ibyo ngibyo ntabwo wabyumvise. genda Stefano inzu yanjye nayo ikeneye kuzura di igasa neza. amafaranga nakubwiye kuvugurura inzu yawe. umva Stefano bose ntabwo nanze amafaranga ariko genda niba udashaka kundindira. harimo iki se? ariko zo ugira amatsiko no ku bintu ufite mu ntoki nuri wafunguye witonze ukareba. amagi we Kareme nayanjye unzaniye se? nayawe n'umwana wacu. harya ubu namuha umureti ngo nze kuwuteka tubusangire we. ayawe ugateka umureti iry'umwana ryo uritogose urinombane n'ibindi biryo. urakoze cyane pe urakoze Kareme ngewe na Migambi twitaho uko ushoboye rwose. ntiwambwiye ko ejo uvuye kumupimisha wasanze yariyongereyeho ikiro n'amagarama arenga se? ahubwo barambwiye ngo ni hafi 2 ngo ikiro kirengaho amagarama 800 yose. urumva se nyine byapfa kwizana gutyo n'abashakiye ibiryo bikungahaye ku ntungamubiri bifasha umwana gukura. nakutagira rwose Kareme nuko ngo ntabyera ngo de. umva kandi uratangiye kuvuga ngo ntabyera ngo de se kandi hari icyo unshinja. icyo mvugira ngo ntabyera ngo de nuko nyine udukunda ukatwitaho ariko tukaba tutavugana na mukecuru. ibyo se urabiwe ko ari wowe biteye ujya kumutuka ngo nindiririze. ndabizi pe kandi ndanemera ko nakoze ikosa Kareme ariko ikibabaje nuko adashaka ko twiyunga. ariko rero niba ushaka ko mwiyunga ni wowe uzatera intambwe bwa mbere ukajya kumusaba imbabazi ntabwo ari we rwose uzaza kuzigusaba. none se sinabikoze akangurukana ngo nimuvire mu rugo ntagishaka kumbona Kareme. wagiye kumusaba imbabazi rya ariko ntabyo namenye nuri. ejo nimugoroba nagiye kumureba ngo musabe imbabazi ariko yaranyishe neza yarantutse handi yambwiye ngo niba nje kumuroga ngo nisubireyo n'ibirozi byanjye ngo we ntabwo byamufata yarabatijwe aranakomezwa ngo ntiyafatwa na Nyabingi. ko bitoroshye se mwuka byaramo niba atanemera ko muvugana biragoye rero ko mwiyunga. nyine navugaga ngo ahari tujyanye ukamusabira umwanya akantega amatwi wenda byakunda. ese bageze ngo njye baranyorohera ko yamaze kudushyira mu gatebo kamwe ngo ntawe ntagewe twese turi kimwe. ubuse nkora iki kugira ngo mwereke ko rwose nicuza amakosa nakoze kandi rwose niteguye gusaba imbabazi Kareme. niko shandote iyo nkomanga 2-3 nyumva ntuze kunyingurira uba wumva ufite ubwenge bukora neza. kane ngo se ntiyaje akagukingurira papa? kuki atari we waje se kandi ari we uri hafi? ndi gukora umukoro baduhaye. umukoro se bukoro ukora urikaramu wowe ukareba hejuru boshye ubonekera. byananiye ahubwo ngize Imana ndakubonye mfasha. hanyuma se ni ngewe utega amakayi kuki utabwenye uko ngo agufashe? mama se ari ubwo abizi? iyo ubwira mushiki wawe
ntiyizi ikinyarwanda n'imibare n'icyongerezwa n'igifaransa byose ntabizi. Kane ngo iyo avuye mu kazi ahita ajya gushaka ubwatsi bw'ingurube ze yaza agafasha Bugingo gusubiramo ibyo bamwigishije. warangiza rero ukabitega Stefano ngo niwe utagira akazi ubwo. Narindi kubyikorera nuko ngeze ku ijambo rikananira. Iri kunanirire Ushaka ubwinshi bw'ijambo uruhu. niko ushaka. Ntabwo uzi ubwinshi bw'ijambo uruhu. Ni inzihu. Twaje akarame nduti. Uravuze ngo ubwinshi bw'ijambo uruhu ni iki? Nyine simbizi. Ndimo nibaza niba twavuga inzihu. Zana ayo matwi yawe nyakure nkwerekesha. Nta soni ko ukayoberwa n'ikinyarwanda. Babarira papa. Kuvuze nduru bakinduti. Ni papa uri kunkurura amatwi. Yakurura amatwi yawe nta soni. Ngwiki? Nguragira Steph. Ndagukurura amatwi se gusa ko ubwo nanagukubita. Ngwiki? Umwana utazi uko impu nyinshi bazita ubwo koko yiga iki? Ndekera umwana Steph. Ubwo se kumukurura amatwi niko kumwigisha. Kandi ni wowe umushyigikira akaba umuswa. Mushyigikira se mushyigikira. Reba ejo bundi yagiye mu marushanwa yo gusoma buwanyu. None namuhana ngo yikosore ukazana amahane ngo mwimureke. Impamvu nuko ubwa mbere mwari mwamfashije kandi ejo bundi mwaranereranye. Kuki se utirwanaho ngo ufatire ku kibaho nkanjye? None si byo Budense yana yatubwiye ko abana baba bakeneye umwanya wo gusubiramo amasomo bageze mu rugo. Ntabwo wabyumvise. Stefano ukomeje kwihunza inshingano zo gufasha umwana mu myigire y'amaherezo azaba yahe. Naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha. Murakoze abo mu gikino urunana imbere yo kubasezera twibutse ko umugwi wa Hezbollah wo muri Libani warashe ibisasu vya rokete birenga 200 n'utudege tutagira abadereva duturika ku birindiro vya gisirikare vya Israel mu kwihora iyishwa ry'umwe mu ntwazangabo nkuru z'uwo mugwi. Mu Rwanda bizihije kwibohora umunsi wo kwibohora ku nshuro ya 30. Perezida Paul Kagame yabwiye abavutse mu myaka 30 iheze ko ari bo bazobandanya ikivi caho abo mu runganwe rwiwe bagejeje mu kubaka igihugu cabo. Sentare ya gisirikare yo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo yarayiciriye igihano cyo gupfa abasirikare 25 bagirizwa guta ibirindiro ku rugamba. Ubu n'ubugera kabiri abasirikare muri Kongo bahawe igihano kinini kurusha ibindi kuvaho leta ivugiye muri uyu mwaka kwizosubira gushira mu ngiro ico gihano cyo gupfa kubagiriwe n'icaha kuva mu myaka 20 kidashigwa mu ngiro. Ningaha makuru twari twabateguriye no musi ahereye. Mwakoze kudutega amatwi. Mu buhinga bw'ivyuma twafashijwe na Susan Lennon. Aya makuru yarayobowe na Mark Niyonkuru. Jewe nariko ndayabashikiriza ndi Nina Iradukunda. Murarahajyana.